Urrengo txandako tripulazioak mesedez hurbildu irterara. Embarcaciones Juvenil Senior Fémina, Deusto, Portugalete, Deusto, Bermeo, Portugalete, por favor, iros acercando a línea de salida sin entrar en el campo de regatas. Juvenil Senior Fémina, Deusto B lehenengo kaletik, Portugalete C bigarren kaletik, Deusto C hirugarren kaletik, Bermeo laugarren kaletik, Portugalete B bosgarren kaletik hartu estatxak, Deusto, Portugalete, Deusto, Bermeo, Portugalete, kogez estatxak. Portu calle 2, stop. Un segundo. Azken txandako denborak, Bermeoa, Zazpi, Amabi, hogeita iru, 7, 12, 23. Arkotea, Zazpi, berrogeita mazortzi, 06, 7, 58, 06. Itxasoko Amabe, Zazpi, hogeita lau, berrogeita bederatzi, 7, 24, 49. Itxasoko Ama, Zazpi, hogeita bost, hogeita bat, 7, 25, 21. Kaikua, Zazpi, 0 bederatzi, laurogeita mazazpi, 709, 97. Izuntza, Zazpi, hogei, berrogeita iru, 7, 20, 43. Ziabogako denborak, Deusto, bi berrogei, 2.40. Portugalete C, bi berrogeita zazpi, 2.47. Deusto C, bi hogeita amasei, 2.36. Bermeo, iru, 0.0, 3.00. Portugalete B, bi hogeita mairu, 2.33.
Bigarren eta hirugarren ziabogako denborak. Deusto B, 5:16, 5:16, Sortzi, 8:12. Portugalete C, 5:30, 5:30, Sortzi, 8:43. Deusto C, 5:10, Sortzi, 8:04. Bermeo, 5:30, 5:52, Bederatzi, 9:14. Portugalete B, 5:06, 5:06, Saspi, 7:59. Embarcaciones de la siguiente tanda: Portugalete A, Deusto A, Ondarru, El Anchove, Kaiku y Chasoko Ama, por favor, iros acercando a la línea de salida sin entrar en el campo de regatas. Portugalete A lehenengo kaletik, Deusto A bigarren kaletik, Ondarru hirugarren kaletik, El Anchove laugarren kaletik, Kaiku bosgarren kaletik eta Itsasoko hamaseigarren kaletik hartu estatxak. Embarcaciones de la segunda tanda de Juvenil Senior Fémina, cojan estatxa. Estas tripulaciones un segundo.
Azken txandako denborak, deusto B, Amar, berrogeita sortzi, berrogeita amabi, 10-48-52. Portugalete C, Amaika, hogeita iru, berrogeita sei, 11-23-46. Deusto C, Amar, hogeita malau, hogeita amaika, 15-34-31. Bermeo, Amabi, 0 bat, 0 bost, 12-01-05. Portugalete B, Amar, hogeita lau, 10-24-24. Ziabogako denborak, Portugalete A, bi, hogeita amairu, 2.33, Deustoa, bi, berrogeita iru, 2.43, Ondarru, bi, berrogeita bat, 2.41, Elantxobe, iru, 0 bederatzi, 3.09, Kaiku, bi, hogeita amabos, 2.35, Itxasoko Ama, bi, hogeita amazortzi, 2.38.
Ziabogako denborak, Portugalete A, bost 0 bost, 5-0-5, Deusto A, bost 21, 5-21, Ondarru bost 23, 5-23, El Anchove 6-0 Sortzi, 6-0-8, Kaiku bost 0 bost, 5-0-5, Itxasoko Ama bost 6, 5-16. Ziabogako denborak, Portugalete, Zazpi, 59, 7-59, Deustoa, Sortzi, 23, 8-23, Ondarru, Sortzi, 29, 8-29, El Anchove, 9-43, 9-43, Kaiku, Zazpi, 54, 7-54, Itxasoko Ama, Sortzi, 6, 8-16. Urrengo txandako tripulazioak Bermeo A, Portugalete B, Zierbena, Bermeo Z, Deusto D, hurbildu irterara. Embarcaciones de la siguiente tanda juvenil masculino, Bermeo, Portugalete, Zierbana, Bermeo, Deusto, acérquense a línea de salida sin entrar en el campo de regatas.
Azken txandako denborak Portugaletea 10, 30, 83, 10, 30, 83. Deustoa 10, 59, 24, 10, 59, 34. Ondarru 11, 08, 35, 11, 08, 35. El Anchove 12, 33, 88, 12, 33, 98. Kaiku 10, Emeretzi 11, 10, 19, 11. Itxasoko ama 10, 52, 0 bederatzi, 10, 52, 09.